nyam ta. Kani ko umasaw ni. Yang benar. Kani siya po mo to. Siya po. Kajingdon jengki skul Jawar Navodaya Vidyalaya JNB hapo kejala Meghalaya kalalong kajingkerku shisai gilong yeng longsam bat kamtam ikibadok basok namar bakimdon kam ban pelut wat tang sitingkaru Henry ladaki bor bat penya yaki teki skul kim kor yaki kena puli haki teki skul kabu kajingma ka bakraw na kapenta ka koi kakya ka jongki ladaki penya termur namar kajingbam la asya shu kila don ki kena puli ki blami ban that madan manta kasni ka arprio trek noitung araja arpulai yaki jingtko atrikam ba per ki bor penya ka skul ba Jawar Navodaya Vidyalaya JNB nyangbari ha riboy district ba pej da sarkar India ki kena skul ki ba puli ha kani ka skul kini ki kena skul kila keno ba ki bor penya jongkani ka skul ki besaba mi ki kena da ki jingbam balasma ki jor ki balaput bat haba pang basitom ru la ai de ki dawai ki balakut por ban penon kam nalor ka jingpan slam ban ai ki sanitary pad ye ki kena kan thai halor kini ki jingi kendu jinge ki kena kan ne ka skul ki lam mudui shaka operation of Khasi Jantia and Garu people North Khasi district kabalalik jurep ya kan ne skul ha kan ne ka singi ki kena ki la pentem babon ki para kena ki la kempang bat hapthia hospital tang namar ka jing ai umbam umdi da ka basau jungot basau sarang ki khana kila kren ru halo ka jingjabo bat ka jingkhan sting ki bor pnya ban pe ya ka khoi ka suba ka skul haba ka do ya ka chakala ibar ki bala jot rathai khamtam ha ka hostel ki sinrang Ko umba berjenjar duk tamta. Ma ba bunsin ngiyo ko umbasau bat ka bun ha po bating jingi siar bun kitab dalam long ra ha to dat er bun bam long kitab. Ko jaga berat nyuruh jaga berat sa tisha junjungi kam best bahara kam biang bahara ta lasu kita ngro angka dalam baru kan ru sapo hostel namar ba kiyet kim bersenara ba bun thana jaga bating place ngi hapsum habar open dan kage jongi hang teru kalapat ni pasna kim pasna do mentaru wong pasna wong pasna padam pasna Dewe dia kabam ngadi bre kumno kalau. ka kasma ka geja ko od ka saur ka geja udai rusma ki ashi komplain ki ang badina sharmit ba kumaka ay bun sharmit ay musad bahay buna ka sudah ujuru bun ba od ya ujur od pano od ay Dewe dia dawai bre kumno. dawai bade ba ngi experience Expiry date mo. lapai ki you dia lapai jingkang ay rum biang ra ki sapti tang laling bun sila bu ba tarum juang ay principal ay nangin komplain ru ang ba so compromise ba ngisian namar ba niyo anak na central gum to peta Umpa compromise. ha Jingwan inspection jungi kan ke school lengba ke jingyo complain nak mi pa jung ki khna ba kadon ke jing duna hakal yang tumbam di umsat kling kabam kadi baka ta kesum kesat ke jung ki tingina kal yang KFKSP hakan sinjam ku biwan sim ngene ilalap bangilasaki lagi jong kman ba kajing peniat ke school kaduna hadu kata-kata ba kapenlong ingi ban sungo ba ki kena ki syamsha ya kata kajing habawan pulih kan ke school hajing sha kat ka central school ko ade ban biang bah ko umbam umdi kaja kasum ko kasai re peusi bangin lawan hane ngilap man kijing tuna ki ba sikat dai ki ba sulek ran mo hadu ba kaja kasum ko biang ko ban pe ko nila isir kai ba kajing saw ko hadu ba kang bikin sumru minut bandit ela ekran te sakawai ba kaja kasa jung kentai jaga sum jaga sak kentai kalong open air mo kalong hapok madan kihap ya sum hakaba ya da iwe banlit sabar kum ong kentai brio jing sangi burom hai kentai brio reba pleng hakane ke school pat kilik sabar along kum balik sabar pathar haki madan ki mandia te ina kalian keseng hadin ke jingyo komplain ni kimi pa ilawan hi de jong kmat ngilai i bat ba ilayor ko komplain na ki kena school haba kila thok gini komplain sibun mo bapeni ba ki yo kita ki food problem kum kini ki jur ki ba lapun ki balasma tinang ta kaja kalik kai kim don ki medicine ki dawai ki bala long expired ki ba ngila alap mo ba pisiahi ki press and media pila yo i ba laki jong ki kmat ba ngangit ba pinsa pin i so pertai ba kajing le torti jong kane ke school management
tingin na kaliang ka FKGP ngibu ka jingkerpat sa ki higher authority kepada penpej kani ka school basubha bakin penbiang no sian nang ba ki kena school giban pulih hang ni kinyo ya kata ki proper ki jingdon kam juki mo ki jingdon kam ki bakerpang kamtam ko beli ba ida kemat long ba ani ka jing ima abun ya sungu ka kubur ba nang ni na school tang na kadaw ko bam di kilapoi di hospital ban sa kajing sumar kidon mentay ba tiap po ICU nimtip la kadai kajing pang ka ba kata na kani ka school na ni kata kajing pang pertay nri ba ngingit balong ba kajing long bam pikir jong ka school management ka perlong ikna school bikin yo pangru de ngilai yo kan ba ikna school ki ong ba hadu ba kajing bam bi yo long expired nang ta kila jubu i complain so principal nri principal sim kiai kata tingin na kaliang kaseng isim kan sinjam ba ngikem tu gi board punya school but ya district head bodi DC bodi chairman juga ni school bapet bakmi kan ke school udi benon kami dal di jong khmat banlap gi jing sha ba katno gi jing tuna ki gi jing tuna gi beron kam mar ba ke school kadi kalawe jing kun samla da ke school hi kambiang ti se ikan poi kalawe kun samla ngina kaliang ka kaseng ni banjo sa sisin ba ya ka district administration ba ya ke school management hi bahkan le ik beron kam bahkan penbiang no kita ki jaka sum jaka sat kun thai ban penbiang ya ki equipment ki bede hok banyo ikna school nomor bahkan ni ke school central kepala amang kepala sanction be na ke central bahkan kadi penbiang nomor ba baro hi ki beduk ki berita ki pekmat be sekali school tinggi na kaliang ke kaseng ngin sebu ya ka jingtho sudisi bat ngin atak selang ya kani ka bakilaksan lagi kena school mo kilaksan hi kena school ki complain tinggi sa atak sudisi ngipet bu disi haduk kanu ba sakawai ngamut bodong ba nakaliang ji kaseng ni mana ya kini ki nohikai ki ba persang ban berngem ne ban threaten ni kena school ki ba ai complain tinggi nakaliang kaseng in sa sim kasinjam ko ba khame te tangkat ne hi nakaliang kaseng ngidon bodong ba ngikwa ban ino tang hapo sibla abnai ba kin penbiang no ya kini jindon kam ki bla dunal pa hakne school ti nakaliang jungi bahaba ngilawan ban pej ban kami ikani ka school kepada hang ni ni sibun ki jingduna mo te ring baki complain ki kami ki paping layo te halor ka umdi katno nga ismi ben pej namar ka kalong ka basaw watang mangan sumro nga ikin jing rai ki kna ang ni ki habandi ki shet da ka tuhi ka ja da ka ka basaw te khamtam lang ta ki bun ki ba ki jingduna ka ni school kena kalian jungi kembala kerana information sekretari mo te ngandum penjrong te nakalian jungi ka FKGP te ngin sa pha ka jingtho chaw DC te bat ngin sa pe ke ba ki kile